kumsangka sakwa somli hunlai khan Hollywood executive how chu an movie star te mimal nuna anin rol thuklu tuka wangin soiselan hloa buaina lian tak po achwa pharenga tiang hunlai angchia kha K-pop industry chu ani idol te hian an swang tuana an shal ang velania milarin an swang tuana tipuikling tura setan hena anin shal ang hian idol how te hian an swang tuana tipuikling turin an company how tu telian hena contract mangin anin shal tina angani an company te lam chuan enge an ti anga enge an soyanga enge an hakanga khoya nge an kalanga tu te nge an biak lo tur ti te thlekin an idol te chu an thununa tin ngai zong nei chungchanga po hian idol te chuan thuneina pakhat ma an nei lawani internan an debut changa kumli noa chau ngai zong an nei tur ni ti te an lo shat chwa palani chuan company achanga no chwa ti te hi ani hloma chu chu Cube Entertainment noya idon le hiuna te in ngai zon chukcha kha ti chiang hlia ani pani hi anin ngai zon awangin company achanga banan ni tin chianan kom chungchanga le mi an biak lo tur chungchanga po hian an company lam hian thunein an nei lian hlia winner mi siang hun chuan show pakhata chuan company noya group pakhat ve thau Blackpink how chu biak phal sakani lo thu hi asoya mak an ti hlom hlea tin oh my girl ami siang hi poin idol agency show a chuan BTS ami V le Jimin nen chianan ni chin thu asoya mi te chuan makan ti hlea chan chu anin bilai om mu turan om ngai lova siang hi chuan high school zirlai no pangani lain kanin kom china masi idol kani awangin anni chu chibai te ringot poa biak phal kani lova kan company in ka chante idol dang te chu ka komzuyan phal lavani ti in asoyani tin ngai zong nei le chan kom chungchang hi chu idol ten a andan zom tur tam tak jinga pakhat ve mai chawania idol te hian dan zom tur tam tak an neya mishing ve thau si in engtin nge dan te chu bo chhilavin le hlim tak anga lang chungin an career an von nun theizo ti hi zona lian tak ania mase shat ve rik tur chu K-pop idol le celebrities shimshim jinga hian beidon wanga mani nun na lata soitham fe an om ve to reng bokani K-pop idol te hian thop na maksak puipuin ha kan mufawa tida chang le idol mi pa te chuan mei che dress ang tak tak te an ha in makeup an mang chin te kan mu boka chu mai baka hairstyle mak tak tak pu in mei chiang mi pa an ni ti po sha theilo khopa mak an put chang te po tam taka uma khang zong zong kha idol ten an mani an du wanga in bela in noya in tidang lam an ni ngai reng reng lavani an company noya an designer makeup artist le hairstylist te thu vekania an du danin idol te chu an chwa ta chhin ani idol te chuan an thom no hak tur chu an alemo nal lavemo a in me emo me lavemo asam rong chu adu zong ani emo ni lavemo engma asoi boy thiang lava Mizo ten Korean mi pa te hi tuai an ti fo na chan chu anin lak du om chin wang le an landan wang hi ani tlang puya K-pop industry shechiang haulo tan chuan engamuchina chuan tuai ti mai te po an olanga mase khatyang kha ani na diktak ani haulawa an du dan ani bik lavani engwangin nge K-pop idol how hi anin lak du om chin engwangin nge an music video hi cute tak tak an siam chin kan ti chuan chu K-pop culture ani wangani a idol ten pakhat ma thunei na an nei lava soiboy the an nei lava an company ina ti tura an ti le omdan tura an ti chuan an ti mai tura ni a tin fans po hian hetiang lampanga an om hian an du tak china idol te chuan du lo ma se fans te ti lom na ni phot chuan an ning chung chung po ti lui angai china ni tin company hawin an shat le dan zom tur lar tak pakhat chu mi zia ni a Girls' Generation ami Yuna le Jessica te chu an debut ma in an company chuan idol an ni huna an mi zia tur an shil loka chong claim le harwang lo tak angin an lang tur ani ti in an shil lok top mai ani tin Pristine le IOI member lo ni chin Pinky po in a debut ma khan ka company chuan nang su Ice Princess turini a camera le fans ma chuan chong tlember ni la nui mel mu tlember ni bokang che min ti a chu kami zile ling thokani a har sa ka ti a kami zia ka thlak thut thei box si lawa voitam tak an khum ka ni china atopa ka company jok chu an beidong chakani ti in a soya
tiang khop chuan idol te hian an nuna thu nei na an nei lova show an soi tur te chu script sak vek an ni china an du dan le ngai dan soi ve zau chu phal sak an ni ngai lovani chu wangin slave contract ti in an soi china ni idol ni tur chuan tu te mai po training masalavin direct in idol ani thei top lova company a lu thei turin audition an nei masate te a chuta company a an lu in audition te naw neu an nei lia trainee dang te nen in elna an nei reng boka mase kum tam tak chung chu debut hun nga kin an train tlut thin ani a chen chu kumli an train lain a chen chu kum nga te an traina a chenero thla chau te an train china train kan ti hian thil holam taka kan ngai mai theya ma se trainee ho hian ni tin lam zai an zira idol ni turin kongsang sangin company staff ten an lo pwa cha china an chat tok reng to nuwa po kum tam tak an la train tir tlat china ni a chan chu an train chung zong hian trainee te chuan company a fee an pe ve china chu company tan thil hlok takani a an train re po le company an hlok ti na ni a mase trainee te tanero debut hun ngak reng om chu thil shom tak ani don thungani chu wangin mitam takin an debut hun tur nga khleng theilovin an ban san top chin reng ani mase trainee in an train laya an contract ti topa an ban san hian company ne na poisa pek trok angai china chu wangin trainee tam tak chuan chung te poisa ti hektu ni lau awangin twar sham an tlang china be sei bo tak chungin an train ngat china ni Red Velvet ami selgi hi idol ni turin kumsari chung SM Noya traininga SM Noya trainee rei berani a selgi po hian show a trainee nun shom zia hi asoi fo china asoi piangin a chap zia bokani kumsari chung khan ati chu lam le zai ani a mase an ni ina du chu debuta musician ni ani selgi hi a debut ma dai to in SM artist ho hian a talent don chuan fak china chu tikho pa idol atana chatok le tlingtok to thausi chu SM chuan a debut tir du ho lova kumsari chung te me chuan khung betani a trainee nun wang hian tun thleng hian selgi po hian engemaw chena ngonga neya a trainee nun kha a shom ve hle ni turani a soya piangin mitui tlak lo la nei ngai lova tiang khop chuan trainee te chuan debut ma hawin an chunga an company in thune in an lia an nei show hle a trainee an ni lai chang to in an mania company in hlokna an lo la dei to ni rapper Jesse chuan a debut ma in a photogenic lo em wangin a company te chuan plastic surgery ti turin an nor luya surgery ti nuwa mel thar chu ama Jesse nge po hian a du lova a chap charani ti in show a soyani plastic surgery hi Korea rama chuan a common emema Korea rama chuan plastic surgery ti hi in soimu na satber polani a engte lua ang ngai lem lova Korea rama milar ni tur chuan mel landan hi apoimo a mel cha apiang an talented lawemo an larin fans an hip na sa a group antilara chu wangin mel chat hi K-pop idol tan chuan secret weapon angani a chu wangin landan hi company ten an ngai poimo china ni company te chuan an artist and surgery ti an do angem ti lama an boy lova an ti lui tir mai china tin idol tam tak te hian an surgery ti hi an soi chadu ngai lova a chan chu Korea ram chu plastic surgery war na mun ni pakhat ma se natural beauty hi an da lu thawani idol te zinga natural beauty an lo omani chuan an lar thawa chu wangin surgery ti lawang takin omma se emo an chatna chular pui hle ma se surgery hi chu idol zinga ti lo an tamlu tuk lem lawanga ma se chu ti line plastic surgery le cosmetic surgery hi om shang vel a an hmuya lang len deuh theinan overlip lining ang te hi an shata an nar alan zum theinana han chei cha deuh hlek te hi anuwara plastic surgery wanga mel landan danglam an ni vek kherbik lova with the power of makeup hi atam ve thawani ma se soi to angin plastic surgery hi ti lui tir ti hi chu company shat te zinga mi ani
idol te tan company ni na an contract ti to pithil all ai lo takani a achena phei chuan thei lo bur angani a chan chu idol zok ten poisa tam tham tak an sen ral angai chin wangani tin company te hian idol ne na an contract chu ti to pan du lova idol ten an du zok si chuan idol te chu an blackmail she ngai lova entir nan zai thiam bek ji yan po kha a company ne na contract ti to pa du chumin a manager chuan a bial pa ne na sex an man dun lai chu alo record ru a chu blackmail na na manga atira chuan bek ji yan chuan ati likaw sak chu aring ngai lova contract chu ati top luita a ma se chu a manager chuan video chu internet lama alo chwa saka korta an buai shep pha nge nge ni hethil thlengwang hian le a sex tape wangin rei tak chung chu a career na tuara music lam khoi theilovin rei tak a ombo pha angaya mase tuna chuan ngaya o vele thei sham to ni hetiang hian K-pop idol company te CEO chuan solvial chuan an du huna contract ti top theilo te pon an lo om ve chhin ani company lian le lar SM YG le JYP te noya group debut re an chatok e mo chatok lawe mo lar chhuak lawan om nga manglo hial china chuti line company lar vak lo le hausalem lo noya changa group ron debut 30 ero lar lo lutuk wang le fans ne ila uwanga dis benta soituran tam hle bokani hei chu company lamai ma in mi poite thil thlir dana in ngat anima zoka company lian tak SM YG JYP ami an ni to shimshim chuan an debut rualin an duron ngala an talent tem award don an phu em ti lama an te ngai lova an ngai ro pui ngal top chin ani hetiang thila hi chuan BTS le 17 tluka entir na pecha hi anum lova BTS chu big hit noya omni in 17 chu Pledis entertainment an ni a an company hi heng group te hian ri theina atan chan chuak chiang hlia an mani vekin anin producer choreographer vocal coach chatak tak roi turan nei ngai lova an mani theina tak me umewin an lar chuaka an debut da changa rei tak chung chu fans in an ngai sak lova an thorim ra hi an seng har hle poka company lian le lar takten engkim an lo alan ni wangani achan chu company lian le company hausa changa ron chuak na na chuan promote tu an nei cha ramdanga changte po in mi in an lo she chak dewa company te naw le lar lawa chang na debut te chuan promote tu an nei chalawa anin kar hlawe chinani mase company re thei tak achanga debut ve an ni ti mi in an sha chauta ka chuan an lo talented zia le an lo torna sajia an clear thiam sak nuwa chau an lar chuak ve thei shamani idol te chu soisel bo turanga ngai an nia thil haute an ti swal zeu ani chuan rampum angzonga demron le huadron nita chinin group achanga bang tura nor chin an nia hi ka generation Tiffany Young nuna achiang hle a American ania Korean culture dan zom tura tam ema wangin le America rama an khosak dan ne na a in person ema wangin voi tap tak thila ti swalin huadron alo ni shina ahuat na don zo zai kha engtin ngi a survive the zok ti tur khopani Japan drama offense te lom tu shilin Japanese flag a caption a ada tela chumi thil wang chuan a show tel lai meka ban ani a chumera ni lo announcer in chanchin thar apon line a kap sak boka ga generation chwa san turin le dam ve tlak ani lo zia thu mangin Tiffany chuan beita ani kin sanaman to takabun wang ringot po in huat ani a idol mi pa abia ka wangin huat ani ba ka lam dan step a thengil zeu awangin bang turin fensin an nor na sa theili a Jenny Blackpink po a rep party thengila a chudeu topa mishing thawani a voitam tak perform to ma se thengil le ti swal chu mishing zia ni a ma se professional law idol ni tlak ani law ti in issue lian tham taka a chwa pha ani kha tin lyrics le lamdan thengil wanga in soisel chu thil pakhat ve me alani zoka an lipstick in noirong an in pose dan an chong dan le thil an soi dan thlengin idol te chu soisel an ni chin engkim perfect takin an ti tura ni ringota Tiffany chuan Jack Sheng show a chuan K-pop a chuan soisel bawini angai chutiang i di theilo ani chuan nangma kha be ron ani ang idol ni hi thil na me lo tak ani a
perfect hi company le mi poiten idol la ka an phut lian ber le idol tena kan hlau berani ma se mishing ve mai kan ni sia ati ani chuwang tak chuan K-pop idol tan chuan mingchhia te hi a ola mi in an holo tura an ngai chin te po issue lian tham taka lo changchina te yani Nigeria su ho ne na an thalak a postum te khan delete top ngai khopin huat na adong na sa a tin twai sami zu yuin amaram flek nge again te po khan voi khat aya tam fe ngai dam din ngai khopin a pha ani SM Entertainment noya TVXQ hian an company in lo apek chat lo wangin court an king riap maya tin Chris tao luhan le milar dang tam takin tiang hian company an lo king to a SM chau an ni bik lavani an company chuan machine angin an chora an chorna sat ang hu in poisa an dong nem le si lo ti hi court an thu thlen tam takani girl group pakhat WJS na mi phei chuan reality show pakhata chuan kumthum kan debut to ama se hlo kan la nei law atia tin momole na mi Daisy po infant sign na a fen pakhatin billion khat nei ta la engangin nge manang tin zona zota Daisy chuan chutiang poisa ka nei ni chuan kalei ba ru nan ka mangang atia momolen te po hi an debut na areve to khat to a poisa thok chuak cheu to turanga an ngai an ni lain leiba po pe theilawin an lo la om ve reng ti na ni idol te hi an company te han an chorna sa thei emema an halu tuk wangin an perform lai te han lu hai nan lu top china oxygen pack nuan har chuak vele chau china tiang khop chuan chori man nia ma se idol a chuan mimal ang taka hausak pui te hi chu kumsom lai lo debut to ho girl generation le big bang te dau chau hi an nia tuna hi chuan EXO le BTS te hi an ni le maya group dang hi chu an debut na rein activities te po nga ma se mimal taka hausak pui tak soituri an tam lua lawa achan chu an tho chwa te chu company in an hui sak nem lu tuk chin wangani company du am wang ti na ni chu YG company noya trainee lo ni chin ma se bang ta chuan YG noya omlaya inflation na ato dan chungchanga soya kumsom paruk mi ani line trainee turin YG a hian luta ma se ti zong chu YG how to lian how hotel an zan khwa anzu in tu lo thlit sakani ti na soya tin YG artist chen khat rui te hawin an biak chin dan pakhat a soi chu inula tak huna klapa kalpui che ka cha ka min lo nga gro ti ani atia asoi zel dan chuan ka u nen trainee kan ni duna ma se YG how to pa puyan hian suk chuan aruma min ko fal bi ka u aya ka mel chat thule ka u ka tluk lo thu te min chila ka u chu a mel chat wang chawin company a ala luta ke chu mi pa ti hlim tu ata min du wanga lalut mai chau ani ti in min shil pia pa tin hei chau ala ni lo he trainee hian til pakata soi chwa chu YG chuan mi ho safa le mi khosak pa ngai ve mai fa te chu na satakina en sang thu asoyani asoi dan chuan pa hausa tak emonu hausa tak chung te thil ti thei tak ineya YG ta na offer tha tak ineya ni lo chuan ma takini debut thei lawanga fair taka en kolini lawanga e debut thei hun chung chu ala ve via wang atia tina soi zel dan chuan enganga talen ro puipo nein dong ma la mi ho safai ni lo chuan emo YG du da na nga ikhosak zui lo chuan I debut lawang dwa taka en kol ini hek lawang YG ka chwa san hi ka in chir lo ke chuan ka za om na ka thlang jok fair taka kal ka thlang jok ati ani tin YG entertainment noya group mai ni lo SMJYP le ulim te cube te le company dang lar le lian tak te ho idol background hian chui chiang ve taila mi re thei hi chu an om pheu chau angani a NCT le ITZY te hi mi ho safa kho man ti china Blackpink po hi mi mal takin han chui la mi ho sa de uliran ni a mi ho sa hlir tinge idol an tam enga tinge an debut ma big ti hi thil mak ve takani a company te hau hian chui vele ila ladies le big hit abikin miho safa ain rithei an tamzoka an lar chuak har reng boka soithui wangai lawin idol te changin compare veula an fans inni wangotin an lam chang laula new cherry rupu tak chungin chungsi in han chui ve maula thil enge momak ti chu in nei ve thawang